Ketheka mutegeri Weru TV bwega nontubo kuona kanya kugwatanira na Weru Thaa Mugwanja uni bitagwa NJIRA Kenywa. Tukianjiria ntoto chetu akaribari na MUTHUURO nturene ya Kathagagu Mara ni baithukirite miunda ya antu mwanya na Įžanga na kuinyangia imera biao bakiuga no kabaingite njira ya kugwatithania kieni gwita ntere cia kare na kubatiga batina njira. Mate Mugambi na gutariria nkuruki. Mamai maroro na nkinya makanya mara maukiria kariba ntura ya njageni Kithugago na nkinyega njombari cia kieni kiri gicigo mbunge kia Mara kwirutira barabara ira bakugaga chaingirwa na nkinya kurigwa na kirambane na bogo barabara ino ikerutwa nine nkuona na tukadijagira o lakini uchoka ne bauba ingete ne bachokire bona tiyo na aguti antu babaina ne magona kabako inga twaila wa sabusibo twaila wa chief na ntu babonde bena balwa around balwa ta 15 yogu kwa une ba Nteto na yonde kuendelea na ba meke ba kiara ni mairi nkutho kenda kugwata barabara ya kuma keria kieni mwanka kare kenda kuthunganira na karibara bangi kiri gicigo mbunge kia Mara twamua omunde Jumatatu ya tareki jiere torute barabara na nekenda barabara jia to ikeja kwenjwa jienjwa ile barabara indute na muinge wone akodijagira nonto ana beto sukuru tababa kuma side ya Mutonga bashola gia kilomita 6 baega kinya sukuru bakedi gota aloje mbosi tochola giona yo kilomita 3 tokedi dibitale totionaga kwirera na dibitale na tokedi twena molwaru totionaga kwirera molwaru nonto na muntu eto baingene balana bakuja giranjira ntwireta nonto gote antu akodierera akithirikiria na MUTHUURO ibetanite mbitwa kiri ntongoria ciao kuma MCA Kakuota gukurukira mubunge Kareke Mbiuki mwanka ngavana Muthomi Njuki kuthungira Nteto enu na gutigira bakuona bantu ega gukurukira na gukandata guntu kura kungi ndeni ya gicigo mbunge kia Mara antu ba Mutonga tukuina ne kugambu twegwera mbu yeto munde weje na iragita otwereri itinko bira tware mwane gukula no kemika undauga ne kakana kaeje Kakuota Kareke na Muthomi Njuki tothikeria ni rokere mbitagwa Mate Mugambi Kungina kukoti ya chukaneritete watho bakuthithirwa chonkoni bake mathugani bwajaire kiri Aaron mawira kienge oro kwirikana ku ngama kotini Samuel Geshma na kurikithia kienge akinyithira mwekero wake Joyce Warombire koti ntugu 14 cha kuruthotweria bwa karikariri mbere athomero nthitango kinya nyuma ya kienge wonania ati nyuma yake kuruthiro chonkoni bwa kimathugania cibitari ya rufaa ya Chuka onekanite ari na thina ya kimathugania ara atagirite kurugurira nthitango ende mugambithania mwana mkuu Sudi narutite watho kienge airo cibitari ya ajeba kimathugania Mathare Nairobi aruthirwa ithimi kairi mbere agita itware konie mwerekera wa igambariri kienge agachokwa kotini Jumatano ya tariki 18 mweri Oju ari na ripoti ya ndagitari wa cibitari nu ya Mathare. Nkiripotera Weru TV kuma kotini ya Chuka mbita wa Samuel Gaishima. Acheri barabakaragia antu barabaturaga na wathe Rwanda rwatigania West ni bambukirite bya kurabya UTETHIO kuma kiri rwangirwa mutharaba umutune na sister kuma isiolo batongeretwe ni MCA wa Thwana Victor Karithi. Antu mwanya na muno baraba tude na nabaina mawathe ndonda ciatiania ya muthara na Thwana ibagunikite na bia kurabika ikuma kirendo wangi mwanya rungura MC wa Thwana Victor Karithi wamwe na sister Winfred Ithima Nkanya athongo shokia ntuko yeru are kuma Nkilotho Rwanda Athwana 1 Rwanda location Kebiro sub location ngechoka kiankatho nyingi muno no ntobwa sister Win MCA weto imajorete Lindra Karithi nkawe ibo yana ntobo bawatanirete na Randy Cross bakaomba kweyo totethia ntuko yeru are itokara na babeto bena challenge nyingi muno no ntobwa mpara na totiomba kwetha tokiona wo totethia ende ntuko yeru are itochokia nkatho nyingi tokiwa ntoba wendi bobo ya barabeta wa Randy Cross na MCA bandamana bonza na
ni friend kianira twachokia nkatho no tubobia kurabira bombo to wanti ko yeru are Karithia kiaria wa buru mpare ye umani lumirite ntere yiburu na muno ya masukuru ya mwena rathirikare kaunti ya Meru na nyie Isiolo babati ukumela mpwe muno mbere mpare ye etema ntame untuku yui mfano yo mwega nontu kwina antu baba ingi muno baina mawathe kwina antu batena bia kurea nontu mbura ne urite gitarira aya tuna skuru kenda ana bambirite kurea wita skuru nontu bakwitha batikumba kuona kainya batena bia kurea kwina antu bakuru batena kintu gya kuruma na bibi tomago ntu kwantu bamba kwitha baina nyama wathe ikwithira rira mtu aina mjamzito atikumba kwitha akiona nyebia kurabia ni bia kumba kwithira akimenyera yo wengwa so itukuria antu bawendi bobo wega ona tukiwa thirikari Isiolo county Meru county na national government ichiombe kwithira chie more serious na Nteto ya bia kurea antu baba ange bawendi bobo wega makanisa antu ba biashara na bonde tombe kuungana kenda tomba kurwa na THIINA irio inene ya mpara na sister kinyawe kinyakirore bo irombare we no thirikari cia kaunti icio yele na muno kinyantu bawendi bobo ya ukumela ati twenda kuera government ya Isiolo na government ya county government ya Meru balirikane adwana ward kwina THIINA ina na muno ya kwaga irio ya kwaga roje na baba kuthinira muno micie bateko makinya gwita skuru turomba please bara take initiative tutedia antu beto baombe kuona gya kuria mbere kinya mbura yula next year. You can imagine for 3 years hatutari na irio tutari na mbura tutari anything kwa hivyo our to their suffering kwa ni koromba antu bawendi bo wega not only the government kinya antu bawendi bo wega bena ginto bamugushia na antu baba na THIINA kenda murungu atutari matwinde kiripotera Weru TV kumatiania Bita wa Kelvin Kimathi. MC wa Bogeta East Mwiri Karinga ugite South Imenti karega kugano East na West karibante riu bakanda manankuruki Karinga ugite kirekia makia Meru kiragi kuthondekwa bagakaranthe bone kwethirwa ni muturi ugatwika mutongere wa kiama kiu kana ni Ruto. Kuringana Mwiri Karinga uria ni MC wa Bogeta East augite kagite kaka ati kwina mwanasiasa omwe kuma South Imenti urokwenda kukumana nikenda gutigara isikombuke South Imenti nikugitorotero nkuene na mitungu ontu braugite paketho bakirikana nabu araugite musiasa uju abwiri kugwatwa akojukirite garera watho kuna antu baroni na OP Office of the President bakamatite mbesha bakiwa kabaite kukumana acio kenda banenkerwa nkuene mitungu i sub county ankwenda kwira antu bau bagwatirwa nao bagwatana bathekwe nontu ngwitikia guti muntu OP uri corrupt ngwitikia Matiang'i atitekeria kana bicho atitekeria we are people kana uria wendi East wamepitisha azimio ANC walitoka Wiper walitoka ODM wenyewe walijiondoa mashinani walitoka zamani so hakuna NASA now we are going to have to and we welcome every friend who wants to act in the best interest ya kuokoa nchi hii wana tabia sasa usiabudu fisadi but everybody likes to in this country inya star Zinejionde nyana na beto uyana nkene ni obato karibisha thirikari urairi antu bakora watu karwa kithakene na antu bau bonthe boragwa tutaikwa kinya kwi umwe wathiara kinyene twiria ira cheyiru kwa umechi uyu onthe ndeke yakuilele itinara no ina bundoki na tukaria ka tuti bathirikari imwe na leo kuigwa ngario muntu airathwa na ini ndo bia kuratherwa au uria muntu omuthiata akaura na ibunyo ndo kwenda kuria na betore nibo nya security nyo yongwa obera te bara baeta baikirana na batiginya babonga batumire mutori na ndithia cia no atu stadium na antu bare baro ibio na barabara na umbitie kuthitanga ng'ombe jiobolo jetete barengwa na ng'ombe ile ciacoka kiriamba na kiriaria kinene mwanka thai ni ugwa ringi bwambiritie ocokera ndwanda igi muno kumania nkamirira ciambiritie kuthamirwa miunga ntereo ici nkamira oikie kinyabo na batu twina ndithia cietu na tuikara mathuri yetu mathuri yetu ibia kure bietu na tutibati gutuma mburi cietu na tia gwatwa mirimo iu bamwe bari kuromba bamo
ndatimairete mucioko nontu mucioko mathuria